je jinu blog ke laan su se kamai po si alang pinan tu komen pila si dili. So hello Karbi Saudari to family. I hope you are all doing good. Lalu pini video bang ke jinu blog ciklu yang pen ko ansi tangka ke long mala so video le chathan mana par sinili video bona elo sita pinan tu komen pilo je jinu blog ke laan su se kamai po si alang pinan tu komen pila si dili me pasini alam thela si pini video ni bunai lo lalo alang le dono video upload o rejai di shooting blog upload o view ta tu pik la suppose alang li kamai se tapi ong chat no lalo la si jong sa alang li video upload pik ka view to wang o pute alang li chiklo yo long pen 1 lakh sta mi kamai po sita pani silom ke alang li video ka upload sita com chat sita video view ta com hoi la le dono rejai di video ka upload pen si alang li view sita mi ong o la si alang li kamai sita mi ong chat po participate lalo la si nileng thalo mati video yung si upload ulo te kamai ba wang opo jong si video yung si upload lite kamai ba wang velo la si tok alang li non ko an si kamai a hok pet ni nang that dak po la si ke cheme jo na no la si non full screen la lang phin nang de don tu non mai full screen ba la yo lang pon phin nang de engke la le yo don tu la ke genu blocks Ake hai genu blocks la don tu upload video ka don tu 727 la pen subscriber by 92k la don tu je thek long lo don tu la pen ke alang li don non head ka upload la le nang li tum da lang alo bo ki jot arni pola read jaidi po a video ka shooting ki jot arni po a video he don tum ni ta lang alo la si non mai monthly kam lang pon phina cheklion ka si lang long tang ka ke long lo a chu head nang than elo ni nang pu lo mati video ng sa upload o te poisa bang ke bang opo video ng sa upload le lo te poisa ba ke bang kom chat po la sa lang li non lo video upload o red jaidi shooting blog alang le upload o la pen a video sita ba view tu pik la sa lang li kabai sita be bang o lo la si kabai tang ka ke bang ana jo estimate monthly in earning $152 lalu dollar lagi de lagi US long apuisa lagi no India puisa lo pati ong pik la hadak pati 152 India puisa convert ang kan lo de no calculator na lo lalu calculator inge India puisa pati $1 lo 80 rupees la sada kan lo 156 mana di don to 156 pade don to lalu 12,480 alang li monthly income lo ge tangka he check lo play no te 12,480 sita alang li at so silong la non se tame check lo play pe la pena de si tame video upload lo te alang li ako poisa ka bala la sa alang li mane 15,000 alo te 1 month along 15,000 long weg lo la don do la si dilihin pe ne la anvelo na pachini la si Ini channel lo kimi lang bar subscribe no la pen bell icon na press on thenang le tulo video akimi na kile da prang ji pha la si to ini video wala daksi budget ko pala si do me thak me don to